Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba sounder strong Cajee walaupun kreat hai ledie banyak aireng hak election syaka ying dorbar thawan kaban long hak arpenyo teri rumpang arjar pulai na mau korwat constituency na ketiket jong katri na mul kongres mentau lanang yok bor syusyu da ka jing peniso jong ki Dkhot ke NPP UDP bat ke kongres ki bakot hadu kendai puingun hak jing alang belong hak snong sakwang South West Castles district hak ni kesengi lapan skamru ikinong kitkam bat yaki tanat rekam per jong ke TMC daw presiden jong ke TMC mau korwat unit uba sounder strong Cajee. Kum presiden wakilino jong ke Tribunal Kongres jong ke blok. Pada kedua presiden wakilino jong ke Kinun rekam jong Dkhot ke MC Spark. Mentara ke arpenyo trik kinui arja pulai. Kum pelumra yang keterteng jadi Sobhai Presiden jom tersebut. Banyo yunong elam banrat ya ke jingduk keberadaan haka ying kesem kejumi. Ngidon kam banyo yunong elam ubat penyat ya ke umat jogi lokme ki bayam pai tadut. Kali kecing linyang haka ke konsumsi pada keri kasih kebaik kejumi. Yang bagi wad kita melam, mano penyerap peni isnailam, yang kini kisam siliang kikup siliang, kiba mat kiba yam, kiba kip kunrai, kiba syaram kikamrap, kisamla, kiba dapan puli, yang bagi kemi kikpa, kila dapram na matajuki ban boskol, baka jingtu andalawan pai, kikon kinyok kamu ajam, henry kam ke jamru nglo karamru kerana kieu, ngilam. Kiban tau iki an kiban paka ban taulat iki samla ban yokam yo jam ka perse yokam yo jam kalale basa san snam kala ini shanu ku ki samla ba e tilai pin pan ni mei pa san pho tin ka chi si ka wan ban thit khao ro ka